enipa mienu de galamsey asase bi a wowatu ankata so ensuo no amana won wo Subri Nkwanta wo baabi ani anwea so bekwa mensimo Western North mantam ne mo. Enipa mienu Donko Junior ene Enoch Ejepon galamsey amena ana womakotom ewo Subri Nkwanta ewo bebiani anwea so bekwai wo papa a esentrofo ene no etwetwe nkomo kofi ahenwa ekiremu a wonya eyetetefo nko ibi efi ememu abi ho se ne bai ato galamsey amenemu nano ana womo edi nidimrika eko anwea so community hospital eho ne beto mu se wato nananom wonsiedo wo kira emu no womo de akoto anwiaso community womo motre na posifo egusu eye nsemu enhwehwemu nti me ba me store me be do store na say Adom ewo me store ni fie ni mu ho nko mi ni ma na ko bi say na mo say me ba ba ina na ba so o mo gu say am ma ti atam in fact na me hu ni me nye me ho nti tema me rashe ekofie ho nbi so mo say o mo woni fa no so o mo do mo ko hospital ni chezi ko ha ana me ko hu say e no pressure o mi ni na ya de afri agu mo chi mo ko he na me san ba police station echo report nti ko Subri echo ye case nti e ko ye na when the first say na yemla ba bi ni headquarters na ye bai ti no aye bai no se wo mu etro manu ase mo tro manu ase gata no mo ye sa dia ase nko yemla na no ko ye asa ba ti bi ese